pre-match na lang pala. Record tayo, tapos magsisave sa PS4 namin. Tapos copy na lang sa USB nyo. Sige, ganda yun. After na lang. After na lang. Para ano. Ganda. First match for Saturday. Toskoin! Kaya mag-toskoin! Mag-walay mo! Next time. Yung mga bakit 1 to 4. Toskoin! Kirain nyo na yung toskoin! Ako pa toskoin! Toskoin! Head, tails! Head! Tails! Ha? Kaliwa? Okay. First match, top 8. Okay. 3 rounds pa rin. Finals, winners, grand, saka losers. Win na, siyempre. Controller, back muna ba? Sana ka dito yung mga Alvin. Left. Naka-tournament mode na? Ayos. Kontak na lang. Sunday versus Kevs. Silang ang pogi.
Nice, nice. Jump over natin, no? Most likely para sa labanan. Ito rin rin ang Ah, Reso 3, Reso 2. Lamang si Kebs. Ay, ganyan. Paki yung favor, hindi. Dali mo na dito. Tama yan. Battle of the Panty. Battle of the Panty Pastor. Nice. Oh. Drop the combo. No throw break. Wala po, friend. Ako, friend. Oh. Combo drop. Nice. Nice. Throw panty. Hey! Okay, 1-all. Tapos na ang bakbak. Battle of the Panty. Para na, para. Ayun na. Nice one, nice one. Yaska.
Nice! Okay. Okay. Oh! Oh, may panty. Okay. Bigyan ng 5,000. Oh my God, nice! Lagi kang because I can't. Pero, ako may apoy muna. Nice mix up. Oh! Oh! Ito na kasi 2-1. 2-1. 2-1, 2-1. 2-1 ba? Pulse game. Mike. First match in Tekken Top 8. So Kevs versus Sunday. Score 2-1. Winner Kevs from Team Dagupan. Okay, next match for Tekken 7 is Team Dagupan Smaki and from Lawag Despacito number 7288. Toss coin! Papasilirit ang toss coin! Ano makatayo? Nalak na ako! Ha? Heads na? Oo, heads. Heads or tails? Sa controller mo, Jai? Yun na yun. Sige. Tails. Tails. Iwan. Ate mo man, Jai? Okay, game 2 ng top 8. Ay, magre-record yun. Ate mo man, Despacito versus Maki. Ako ba? Apoy mo yun. Dalay mo, sir. Wow. Bawon, sir. Dalay na pa. Kuya. Dalay yan tayo. Wait, Ay, zero man di group. Bakit mo pa ang tayo? Hindi, mga yung record. False lang di ijak tapik. Stand up! Record di ano.
Ay, yes, Maximo. Nice. Nice one. Nice dunk. Okay. Oh! Kalma. Kalma! Go. Go. Max mode. Lagi ako gano'n ganito eh. Slow. Ay, Ah. Up. Go round down. Lawyer. Wala kami bakbakal sa controller mo. Uy, Paksak, Jerry eh. ang magpapalakwak DJ. Pero pak ba yun? Ganit pa po, paksak. Okay. Nice. Ow! Oh, demo man. Rage. Ah! Ah, no break. Winner, Maki. Despacito. Top 8. Eh, wala. Second match sa top 8. Game 2. Maki versus Despacito. Score 2-0. Winner, Team Dagupan, Maki. Nice game from Team Lawag, Despacito, number 7288. Next match for the top 8. Tekken. Panalan. Next match from Bakara. Just name last year's top 3. Okay. Versus from Team Dagupan, Chua. So tanong ito? Ah. Maglaban? Mada bro. Ay, taguli na.
Ha? Sir kalaban. Alaw, dito lang na. Kalaban mo lang ng JDCM. Sir kalaban dito. JDC. Sir Edward, ways to be. Accent. Ay, Jerome, consistent. Consistent. Ay, toss coin. Toss coin. Heads, tails. Ano? Ikaw? Heads latan. Heads. Left. Okay, top 8 game. Game 3. Game 3 na ng Tekken Top 8. So, game between Team Lawag and Ilocos Norte Gamers, Jasmine from Bacara, and versus from Team Dagupan and Pangasinan Gaming Community. We have Chua. Game. Oh, yeah. Katarina. Katarina. Katarina lang. Sayo. Let's go sayo. Apa awan ang bubuya. Happy ka, Joy. Alright, straight 3 from Jasmine. Apa ya wana? Balik nag double stream. YouTube, Facebook. Kaso susarenda ng Facebook pag i-stream. Susarenda, di ba? Link na lang.
vlog ko. Baka makaputol. Yam! Ano yung man di messenger? Copy paste mo man di link J group chat. O kaya J group. Hindi pa kuya, sir. Oo. Ano J yan eh, pamuli namin page. Nice! Nice! Beat yun? Richard! Nice hit, oh. Nice! Oh, yes! Game 3 ng top 8 winner from Team Laing, Team Lawag, and Ilocos Norte Gamers. Just name from Bacara. Nice game, Kev from, hey, nice game, Suba from Leguman. Ay, next game, fourth game for the top 8. From Team Lawag and Ilocos Norte Gamers, Team Metallica from Lawag City versus from Team Dagupan and Pangasinan Gamers Community, we have JDCL. Toss coin? Hindi, player 1 na siya. Okay na, player 1 na lang. Okay na. Score ka niya? 2-0. Ang lupit ni Justin! Nice! Igsa eh. Parang TikTok for ni Eko. Bale Eko! Bale tudo. Ang sakit dito, Marcos. Ang dali, pag-luwis ng daw sila sabay. Ay! Bakit? Ay, pinadit lang yung control. Kasi baka mamatay dun sa kabila kanina kaya hinugot muna, hiniram muna yung kable. Pero andito lang yung kable. Abay sir, sarenda. Ah. Jenny Garcia. NBA. Pag NBA yun sir. May 2K med din. Ay, sabay CD kasi extra sir. Ayun!
Metallica versus JDCM. Alpasnet ka, dito yan sir. Pabalin ko pa Hindi, ito ni Kable naman oh. Ada Kable na naka-connect sa TV. Ada sa TV. Andun sa TV. Oh, nice. Naka-customize. Nice. Ay, sakit na doon. Oh, no. No round. One plus. Wala ka kasi. Ala, Ay, hindi ako. ginagawa mo. Ala, gun trade. Ah! Ayun. Nice. Oh, no round drop. Oh, no. No round drop. The losers back. Okay ka lang, Kat? No. Jin. Joke lang nga. Saruan ka ng kaya ko, bro. Wala ka rin na. Nagandong kan. Boko Jin. Ayot sinawin mo. No regrets. No high. What will your initiate initiate? Two viewers. Kamintan mo ng karuset. Hindi mo na-get kan baka hindi mo kaya pag-blurang ka sabay tayo sinakisang din. Let's go initiate, no? Lakas. Lakas eh. Orang. Ayun. Nagkago nila ako. Iya, salah tu. Iya, salah tu. Di parin apa ya? Hey. Apa? Alay. Green up. Nice. One. Five.
versus JDCM from Team Dagupan. Winner, JDCM from Team Dagupan. Andyan? Yung shop na lang. Ano yung power cord? Di, baka nakasaksak lang ito. Ha? Hindi na natin kilala yun, di ba? Power cord ko na inan. Hindi, basta naiwan lang yung power cord saka HDMI naiwan lang dyan. Basta yung may pupunin ko dito. Oo. Diyan lang, sa likod. Manggari. Sa likod. Ada nakasaksak, dito nga open nga power. Yan na magalaw. Baka matay eh. Sir, ano na po? Winners final Ay! na? Hindi na, alam mo na. Winners finals na, no? Hindi pa. Ano, losers muna si ano. Kadaya, pag-input lang ako. Sorry. Nawindang ako dun. Score kanina, Maki? 2-0 kanina eh. 2-1. Joke lang. Update ko lang, sorry. Tapos losers finals. Ay, hindi pa. Losers semi-finals pa. Losers semi, Apat sila na nasa losers pa, di ba? Ay, again bigan. Ipabangir mo pa ilang. Hindi, pwede yun. Sabihin mo ongoing dito. Pwede mo isap yun. Sabihin mo lang ongoing. Kasi matagal dun eh. Ongoing dito na. Skip muna. Sir, okay lang, skip yung match muna nila. Masikip naman dito, tapos ako. Okay lang. Ay, zero natin yun. Skip muna yung time. Gusto ba ng isa siya? Gusto ba ng isa? O sabi mo siya, yung isa, yung player na yun. Hindi, kahit. Hindi ba siya ako makapagin kasi tawagin mo lang dito, sir. Madali. Kasi madali. Hindi, okay lang. Okay lang? Kasi sadali lang naman dito. Okay lang. Hindi, so marunong pa lang yung next match ko na. Okay lang. Sige. Ilang minutes ba average doon, sir? 24 8. Okay, 16 per game, sir. Ano? Yung problema sir, yung sige, game ka muna doon. Game ka muna doon. Consider lang natin. Ano may gagawin? Kasi maglalaro din kasi dyan eh. Ano, bye-bye may giant? 8 minutes lang naman, naglalaro lang naman sa 3 minutes. Sir, gusto mag-decision niya. Kasi nag-iintay. Sir, Ano? Pa-default card? sa mag-decision sir. Sa mag-decision siya nag-iintay. Sige, iskipan muna na. Okay lang. Kung yun na yung winners finals kasi kung sino man yung matalo, waiting na siya. Pwede may makapa yung waiting time niya. Sige. Ako na yung winners finals. Sige, sige. Pag winners finals lang, 3 minutes lang. Winners finals lang. 3 minutes lang. Okay, sige. Sige. 3 minutes lang. Para mag-waiting time siya, at least naka-abangers na siya. Tama na sir, Maki. Oo, kasi kung sino man yung Manalo. matalo dito, Waiting na siya eh. Sige. Ano mo na? Best of 5. Best of 5 na. Winners finals. Mike. Mike.
Sige, winners finals. Okay, dahil medyo maglalaro rin yung isang player natin sa NBA, unahin muna natin winners finals sa Tekken 7 from Team Lawag and Ilocos Norte, Just Name from Bacara, and versus from Team Dagupan, JDCM. Winners finals, best of 5. Winners finals. Skip lang kasi para mag-download ka sa kabila eh. Para waiting ka lang sila. Para automatic winners finals. Best of 5. Best of 3. Maturutan ng pro bridge. Sampalan. Nice. Oh. Ay, 0-1. 0-1 in favor of JDCM. Sino ba yung naiwan team Ilocos? Si Pipitali ka? Dapat best uban namin kung may andala sa NBA yan. Nagaduda, best uban. Anakin banget kan. Kaya lang sakit.
5 to 3. Winners finals eh. Best of 3. Ah, best of 5. Winners final, double. Best to 3. 4-1 by Tamit. 4 Dagupan, 1 Ilocos. Sinmen dagdag ng drop. Winners finals. Ay, napatari na. Ayaw ko na mapasak tumakti. Mapasak ko lang. Throw break. Nice. Oh, sayang. Yung throw. Sakit. Nice. Winners finals, winner JDCM. Okay guys, ada pa yun. Winners finals, patagal pa yun. Laro ka muna sa NBA. Okay na sir. Sige, semifinals, losers. Sabit ko lang. Losers semifinals. Losers semifinals. TDP Jisui Chua versus Maki. Okay na yung side. Guaranteed grand finals na ako, di ba? Oh, grand finals. Oh, grand finals na yun. Ano na? Bracket reset na lang pag manalo siya. Kung sino yung manalo. Hintayin ko na lang. Oh, yes, tama. Okay, losers bracket semifinals. Both from Team Dagupan, Chua versus Maki. Ano pa rin ito? Metallica Cape. Cape. Tapos, yung manalo, laban. Kalaban na yung Oo. Ay, na-record lahat, sir. Tama lang. Ayos. Pa-copy na lang mamaya. Ano ang position ko ito? Top. Ano na to eh? 5.
Tama ba? Top lang. Top 5 lang. Kasi ang may Metallica, kapula. Top 4. Eh? Either top 4, top 5. Oh, top 4, top 5. Sino yung ano? Ito yung malalabanan. Top 5. Left side, Maki versus Chua. Hindi. Nagtinanagdan eh. Oo. Tinanagdan. Loser semi-final. Okay. Hirap ng gis. Wala akong practice sa gis. Mobile Legends. Yes, yes. Kailangan 6 seconds pero babalik pa yun ha. May chance na bumalik ha. Tama ba? Top 1, 2, 3. Tama. Top 5. 5-4. Hindi, 6-5 pala to. Top 6, top 5. Next, number 7. Number 5. Number 4. Esteban. Kahit mapandago pa rin. Nice. 1-0 in favor of Maki. Please select.
Kapiling mo dyan, oh. Sa ano? Nasa Pamo. Pamo page. Facebook. Copy mo? Ah, okay. Nasa ano? Yun, sa Facebook. Di ano? Si group. Nasiro mo Giant? Nag-share Giant? Hindi, di pa mo feeds. Facebook pa mo. Okay, nice game. Yan. Ay, sayang. Yung live stream ng top 8. Yan. Run mo lang. Hindi, link ng top 8. Yan. Top 8. Ano yung topic? 1-1. Nice game. Ano yung bird? Ano yawan? Yan na lang, share. Ongoing cosplay. Score 1-1. Halftime break. Halftime break. Intermission number. Yan, send us message. Share to our page. Yan. Okay, 1-1.
round 1, winner Maki. From Team Dagupan. Mike! Break time muna, may cosplay competition. Galing. Keps, tsaka P Metallica. Ano, intermission muna. Nasaan si Yana? Ayan. Semifinals, game 2. Team Lawag, Team Metallica. Team Dagupan, Keps. Coin. Heads, tails. Heads, tails. Siyempre. Heads. Saan ka? Kaliwa. Okay. Semifinals, game 2. Ay. Ang dagger natin na. Okay na, okay. Losers bracket semifinals round 2. Lawag, P Metallica. Kebs. Para sa record. Yun. Uy, default lang. Nalimunan ko nilagay sa rules. Default customs. Yung okay lang. Default naman ang namin ang Sa amin medyo eh. Metallica, Alisa, Xiaoyu for Kebs. Nice.
Silipin natin, silipin natin. Wag na. First game, 0-1. Stay select. Mananalo dito lang yung kalaro ko na. Oo. Or yung semi-finals na talaga. Semi-finals. Ito, semi-semi. Mga pala, losers quarter. Kasi, nice. Nice stuff. Oh. Abol, abol. Mas rider, white. Mas rider, white. White, pamay tanggungan. Quarter final first. Great down. Okay. Losers quarter finals. Team Metallica versus Kebs. Winner Kebs. Intermission bago mag losers finals. Losers semi-finals. Loser semi-finals. Loser semi. Ampay. Maki losers finals. Sino ka nga ba?
white. Ay! Kami di bag ko! Si White! Yan t-shirt. Yan t-shirt. Ah. Thank you. Kebs Purple Smokey. Kebs Xiao Yu. Maki Gift. Losers semi-finals. Semi-finals na talaga. Hoy! Barrier! Semi-finals. Ori nila sila, dapat agad sa nagkulang 5,000. Jay Maning ayos din naka-entry. Or baka laptakin. Kasi nila sir. Okay. Sige. Nice game. Amin nakaliela. Nice. Up. Wala ba yung ayun? Nice. Right view. Alright. Lagi sila. No! Ay, stand up! Last time, natrabaho kayo ng fitness, natrabaho kayo ng fitness. Last time, natrabaho kayo ng fitness, natrabaho kayo ng fitness. Uy, kailan naman na nag-cosplay ticket? May nag-cosplay ba ng ticket? Wala, sir eh. Baka... Hindi yung kaluka-like niya, no? Oo, kasi Jimmy J. Yung kaluka-like ni Jimmy J, hindi niya nakita. Wala rin nakita. Tawagan natin. Look-alike ni Jimmy J. Ito natin dyan. Oo? Meron dyan daw. Pa-picture tayo. JTCM. Kamu pendidikan saya juga kok. Oh? Laki din. Yan ka na nga, bakit na? Kaya ni siya. Lagi flowy for players. Nice. Sakit yan. Set up here. Actually, that one here, like, hi. Nice.
Puro pinili ka lang. Puro na malolo. Okay. Oh, nice, 1-1. 1-1. Parang team top 3, Jerome. At least top 3. Good luck, Kevin. Hindi, ano to, loser semifinals. Losers final si Jerome, saka yung mananalo. So, break time tayo mamaya, naglalaro sila. Bali, 1, 2, 3, 4. Yung top 5, Tay 5-6. Bali si Top 5? Top 5, top 3. Bakit mas last year top 5? So, paano magtanong tayo yung 5? Dali. Or ibibis yung sino yung tinalo nung siguro ulit sila kasi kanila minus yun. May nagtag Dicolans. Awa na yan. Dicolans. Face swap. Ay! Grabe mo yan! Grabe mo! Sayang. Focus! Yan lang, boss. Yan lang. Kaya yan, kaya yan. Isang kalion lang yan. Yan, sakit yan. Ball. Ay, ay, ay! Oh, nice game. Semifinal, Kevs versus Maki. 2-1. Winner, Maki. Antay mo na yung losers. Antayin na lang. Antayin na lang natin si Ian. Pero okay lang. Hintayin muna natin para sa losers final. Kasi naglalaro na.